Popri prešloročnej vydavateľnej produkciji, u ktorej novinsko-vydavateľna ustanova Ruske slovo čitačom ponúkla 7 naslovi, na salonu knjižkoch predstavena i najnovša knjižka Iriny Hardy-Kovačević Halov, ktorá tých dňoch vyšla zo zdruku. O spomnutej knjižki bešedoval recenzent Mikola Macabi i odvičateljni redaktor vydavateľnej dijelnosti Mikola Šanta. Knjižka má 5 grupi tekstov, to recenziji, kritiki, literatura za djeci, podobova umetnost i to, co bismo navali jak prihodni teksti z takih ročnicov. Znači, do tih 5 grupoh hronologijno pošorovane to ti teksti. Prešloročnu vydavateľnú produkciju Zavoda za kulturu u vojvođanskih Rusnacoh prisutnim predstavili Đura Lačak, Aleksandar Mudri, Saša Sabadoš i direktor Sergej Tamaš. Popri kapitalnog vydanja ostatnjoho tomu Červena ruža, odnosno muzičnej tvorčosti u zabavnim duhu, predstavena knjižka Centurion Julijana Tamaša, 2 master roboti naših studentoh, monografija Rusnaci u Verbaši i katalog kodifikovanja ruskoho narodnog oblječiva. Pitanje i običajov, i tancov, i oblječiva naiste značne za nas, ruski švet, a dumam, že Zavod s fahovcami, ktorí uključeni na sam projekt, naiste vida i budzeme mať nahodi, naiste šecešic, s kapitalnim jednim od najznačnejších vydanjoh, ktoré Zavod u ostatnjih rokoh realizovali i opublikovali. Obidva vydavateľní ustanovi mali še zošćim pohvaljic, da škoda, že na promocijoh bilo bar zmalo naščiviteľoh.